We can't tell my papa penny Kodwo Boakye say me nyu da me nyu hia da TV so na me hu. But me see the me hu bi America. That's right. The American what you say. Wa kodia to atwa. Amen. You can't say what time for say you are coming back. Who be gina won na so asa gina asa preach aye nyame adwuma. My God. Nyanya ode. Media. Omo bumi. Wa mu na bu be pray na ye kwa. Okay. Sense aso mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de adwuma di. Omo de dimi. Na so wa so ode. Oh, media. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want Sassy, I will Ghana have a beer in Sassy. They were 2 Ghana. I want Sassy, I will Jerusalem. That is a bear fiena. Sansuma Akatapo, I will Pokwasi, Sans Otumasi near Dodowa, and Dentra, a Kaswa, assassin litigation free, University to copy anyone. Then get the one crown and say, Ukutaka. Now they pass us. I'm sure car no one, no one car. Oh, you don't mean it. Then some gas him the magic. Oh, I want to know them. Oh, media. Oh, many other parts of my come down one part of the part of my consultation. Apostle Francis Amoako Attah Edinsimbi Ababetu Eja Ede Afa Resurrection Power so for penny achese ni din bebede aye mountain eso sabio efa aye issues bini nsimbi achese ekukọ aye eja metwe papa Reverend Anthony Kodwo Boakye eho na ne prophecy awode abano ede eni odofo esewani ensese ye kan ede echowe de Attah Resurrection Power for ate den ne wo man Ghana so ate aye ede esanse de na nkenkofo esusu de na ekoso na de ye tete na je se ebinum hu ni se entweye na emfa ne kwamu no na je se wo mu ni se nioma agensemu awie no Bible se wo fa de apro na tete asai e na wo fa ede eye ni ye de wiase enwo no de yankwase ade no de wiase enhyeda emu na wo mani enkohone no e na Awurade efa ede eye ni ye de hye atamfo aniwo na ye papa Reverend and I say Apostle Francis Edinensem no etu eye edwam ewo Angel TV said that da wo ye okokodi eye ni dwuma ewo ehonum ena wo twemu se eye enisode wanyankopon apie so ede ache no we de eye clear an ede honum ti se ni TV 3 no ni da ho ni ye yopo awo hu ni se we de nya de se ebeto ede afam eye ehum na wode nsem no etu eye edwa na wo kyeremu esem eye papa Reverend Anthony Kodwo Boakye ye nyame ede nensa abasa emu odro esanso baba beto ne so ama ne nwuma na wo ye no wo bekoso asanso ayede ayem wo se baba besipi se de na ne dia agi atese wo manyi emu na wo fa baabi a resurrection power no ebesanso agina branne ama ye ne nimonyam a na se Awurade tumi no asanso adan eye edi ebiem no odofo papa de nsem no tudwa no wo kyemu se wo se Reverend Anthony woni ne enhia yeda wo hu no da se one on one face to face and man to man wo hu no bisa eda nanso so se de na wodi ne dwuma ene TV so be hu na ne church members no binom ehwe no with me preaching no sa pepepe na wodi ehu eye eno na nsem no odofo mama me kwan na menkenkan emfa emamo osem. The prophecy is clear and no one can alter it. I saw the star of Reverend Anthony Boakye returning back to the country. Reverend Anthony Boakye is going to live and handle his congregation again. God will replenish him with more strength, power, and authority to do his work. I have not met Reverend Boakye before. I only saw him on television. The word of God is firm and no change can be made. Enti resurrection fon kan kire obo papa se ensuma na ekre na nkomo papa ni din free Ghana ngomam no ensuma na resurrected. Amen. And therefore because one can kire Zion baba say na kodie to ayedan atwa. So the man is coming back with the full force. Amen. The man is coming back with the more anointing. Amen. The man is coming back to abesa be gina ne nanso a we kan kire mo papa panyin Kodwo Boakye say me nyu da me nyu hia da TV so na me hu but me see the hu bi America. That's right. The American what you say wa kodie to atwa. Amen.
You can't say what time for say you are coming back. Who be jina won naso. Asa jina. Asa preach. Aye nyame adwuma. Ama adwuma no atumi akofa. Aye nyankopon pa. Kumasen pa bokese. Yeah, let's know Kumasen pa bokese. Aye the first Thursday on the 8th September. Enti Kumasen phone say o me ba ho ache. Because of a year ni adinti na my frustrated kakra. And then me pese bibia ba down. Enti nyame ya adom a. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ohwa kunja amesimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share biano class de bianity e bia papa every Egypt a dia ba we ye di ma etufo bo e ko je bia ope wasase we so na obiri ye bo anko na betuma mo China e kunja pe e na ye ni bi but e kunja bia country bia kunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say e kunja ope say ye ntumi enya ma wa bla Isaac na obiri ye bo enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani ye 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we ene ne mpa seka. No ma no fre no ma no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia ope ene mpa seta na Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha eno ene eye ne nsem achese wodi etu eye edwa ede ema eye Ghana fa wo mo ehunu se ye enya dia na asese bio se de ebinum edwin no enye sa ena etie enye munsusu ye ene nyame ensusu ye na enya ma adwene ensusu ene nyame adwene na chese de nyame aka no eno a ena wo beye wonsesa na wo si eye gina ye bi nsusu wo ni wo bi eni nkonyasie se wo bebusa se asomasi nipa asomasi yi me ehu behi atame sa din mi nshira ama no ebe fata no anase emfata nyame nipe ena woye den woye ena ne mrepam ena wo hihye eye ne nneom nti hu ne se ebre no adrum se ye papa Reverend Anthony Boakye ensoso no sebio nyame ebesanso de na hoden asanso adom no na odi ne tumi asanso abeye kase e wo ne so na nanu monyam asanso adan diem enti na chese no ayaresam no mu no eye asipi awia enesenti na chese wakwa ye eye papa John the Baptist ai won na ebokwan ede ama Jesus na chese ye Reverend Francis Amoako ena ebokwan asanso ede ama ye papa Reverend Anthony Boakye ewo ne maya wo sanso ebeba ababe ye nyamedwuma ne tina chese wo magana fo nyina ehunu se de nyame ahira no watamfo entimi enye den ense no ena ne nyame ensa ewo ne so no obre na sia enyeye na ebre wode nsem wei atu edwa ewie ya chese wo magana fo ehunu se sei ena nyame aka na sei na nyame so ama na ehunu se eye the star of Reverend Anthony Boakye esan eba back to Ghana ananse esan so eba eye wo man no emu ebiem eba ba bedi eye ni dwuma ma na yaresa ne nanim nyama sanso dedi wo ne ma eso no Ghana fo bi no mo se ayo ena se ya sempa esan se eye nyame dwuma ede wo ye na efensem bi ebeba eye ho na ne nyina mu no ye nyame esan so ye na adwo so wo be ma eye wusu ebiem na je se unyuma pa ena aye den akasa ede ama wo wa papa ena sebio efifi ama wo nso so wo te eye eso aba edi enti na je se we de eye asemdem nanso wo mo wansem maako mienu miensa bia wo mo bepese wo mo de betu eye edwa wo mo de tu dwa no wo mo se futuo de wutimi etu nipa no wo pa ena wo fa wo penso so wo mfa nanso wo mo kakra wa bia wo mo de besoso ede atai eye ye papa Francis Amoako Attah ede eho enesem eye ye papa Reverend wo bayi no ne nsem kan ye bia bebetuto omontin bia na je se entwa yi no ye sa bre yi no wono nko nanim eye ohawa wo komu eno no nko nsusu ena enim de wo ye de wo fa mu bra na wo yare no nti won hwem na ne nsem bi no mu wo ho no ma wo kan ya sabre se wo sanso babie mu a emano ensanso repeat eye ne ho se ebinu mo te se ai obi wo ho no ma wo ba ma asori na se bi owu jai asori na wo kwa
say ya adwuma na wonya ya amegye made eye ba amegye eye akwantu amegye eye aware aye se no ne won kro ne ba no won hwe eye na no ekasa eye because ensem bi no mu wo hono mu a wo ba fro say an wo kan e de aye bibi keke na wo kan de agro na susu na bia obi afa no in a different way na ono susu e de tu ho anamonti na jese kakra Ghana for e kire ma wo mo beka e de asoso de amaye papa Reverend Anthony se ba wo be no wo ma ne kasa no ho emre nyam na ne omebi wo hono mu a wo mu nani emfa engus na jese do form se de aye papa Reverend Amoako Attah de abatu edwa no eno no Reverend Anthony Kodwo Boakye esan so e banya media dum na dum no wo sra na dum no ama chese resurrection wo mo so for esan so e bedi ni dwuma se ne sem na efata wa ha ene de ensem no esi like videos na share follow yen e IG page ene Twitter page so atuma @media ene ekuya sikapa makram. In the light of his word, what a glory he sheds. It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been filled? Brethren, it is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the general overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servant the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208-599576 or 0278-977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays, and Sundays. With the Lord in the